The kaupapa around suicide can be very heavy for a lot of us. He take nui te whakamomori. Ko te mea nui mō tātou whānau, kei te pirangi rātou, he tūmanako, he manaaki, he awhi, kei raro te maru o tēnei take te whakamomori. I te tau 2020, i whakaputaina e UNICEF tētahi ripota e ki ana ko Aotearoa te whenua tuarua i ngā whenua whairawa mō ngā mate whakamomori o te hunga rangatahi. Chur, connect, you close that one off, hear him out, uplift, reassure or refer, and if you get through there, you get chur. We all got together and thought that some really good, courageous discussions needed to happen around all-age suicide prevention on World Suicide Prevention Day. So here we are in Ōtautahi, gathered together to be able to talk in a courageous way about the issue of whakamomori. Nā e mahitahi ana ngā kaiwhakarāto e whā mō haere tonu. He hui nui i whakakotahi ai ngā kaimahi puta noa i Te Waipounamu. The whole idea of the 2 days is about being able to take action. Haere tonu. Haere tonu means simply get on the bus, be a part of the messages that come out to our community. Along the journey coming up to Ōtautahi, stop along the way, pick up important VIPs and people, share key messages, have lots of whanaungatanga time, and remember those who have gone before us. Think about pathways that we can enable others to have, courageous conversations, to be enablers in this space for our whānau. So if you just reach under your chairs and you will find our pamphlet. Hei tā mai ko Naira, he mea nui te whakawhanaungatanga i roto i tēnei kaupapa. Koe rā te ao Māori, koe rā te ao Māori e whakapiripiri mai, he kōrero, he katakata, he pauri ana ki tēnei take te whakamomori. The answers and the solutions reside at the flax roots with our whānau. Me ki te kaupapa, me kōrero ki tēnei o tātou kaupapa. Kōrero ana ki ngā rangatahi, ki ngā rangatira, ki ngā kaumātua. Koe rā te take kei roto i tēnei kaupapa i tēnei rā. E whakarite ana rātou ki te whakahoki o rātou kōrero ki ngā whānau ki te kāinga. Hura Kairangi Nicholas, Tahu News.